Niki? Arije kuvuza uyu mwana. Arwaye. Arwaye ibisebe hose mu mutwe arangije anapfumuka no mu matwi. Kuva ryari? Abimaranye iminsi 3. Ngaho rero ndereza amafaranga imitwaro 5. Iyo mitwaro 5 ndayivana nkanjye w'umuntu w'impunzi utishoboye. Iyo mitwaro 5 ndayivana hehe? None mwe mugira ngo twebwe dukorera ubusa. Ubwo se urabona nkanjye ubu uyu mwana umeze gutya nabona nuko njya no guca n'inshuro ngo ushake amafaranga yo kuza kumuvuza. Mu giki? Ntabwo afite se. Niba afite se nawe ameze nkanjye hano twese ko turi impunzi ubona hari aho dufite akazi nkamwe mukora muri leta. Icyo ndenda ni urusaku. Niba udafite amafaranga ugenda umuhambe mu rugo. None ubwo wicaye muri ibyo bintu udahembwa. Ukorera ubusa ntabwo uhembwa. Ariko mana yanjye ariko kuba impunzi we kuba impunzi ni kuba impunzi ni ibyago bibi rwose. Kuba impunzi mana yanjye kuba impunzi ntabwo byoroshye. Nk'ubu impunzi turaza gufatwa hehe ko nk'ubu impunzi koko zagizwe no kuba zitibereyeho zakwipfira zikava no kuri iyi si. Ubu tuzabaho dute kwe? Nk'ubu ngubu impunzi turaza kuba dute ko dushize n'abo twagiye dusanga ari abaganga batumereye nabi koko. Nk'ubu turabigenza dute koko? Nk'ubu turabigenza dute mana? Aha yewe ndagiye ibyacu bizabeshwaho n'Imana. Hangane twenda kugera kwa muganga rwose. Tugeze kwa muganga Imana irakurengera kandi na muganga aragutabara pe. Hangane. Witwa nde? Hangane. Ufite amabyara angahe? Uje kubyara na uje gupimwa? Igipapuro kiri he? Igipapuro ngiye kimuga. Igipande cye kiri he? Niki ngiki. Igipapuro cyo kubyariraho. Niki twipimishije. Nicyo bari gupfukama aho babyareho. Sinjije kubyaza indu. Yewe nta amafaranga y'itwara 10. Impunzi niko zimera nta mafaranga. Muzana imitwaro 10 nta mafaranga ku maternete. Shizana imitwaro 10. Imitwaro 10 ntayo dufite rwose cyakora ubu yafashwe tutiteguye mugatubabarire rwose umubyaze nyamuneka n'umwana atagira n'icyaba tubabarire rwose. Uwo mwana se nibaje kumubyara yenda kumumpa ngo murye. Oya tubabarire abana. Muzana imitwaro 10 mubyaze ne batari kwa. Imitwaro 10 mugarureyo aho. Nyamuneka tubabarire muganga agiye kubyarira aha rwose tubabarire agiye kubyarira aho arabyaye da ubu ndabigira nte ariko abaganga baha mana yanjye we abaganga baha ngaha ukubwiye kubyarira hasi ninde? oya muga aratana muzima dore umwana wawe mukobwa mwiza uryaye agahungu uryaye agahungu rwose. Dukomeje kubashimira twese hamwe na groupe yanje dukomeza kubamenyesha tubabwira yuko ibibazo mugenda mubona hano cyangwa se dukurikije umukino wabereye aha ngaha niko biri niko bimeze. Twese bigenda bitoye tugeze ku magwariro nk'ariya ingorane zigakomeza kwiyongera, ariko hamwe naho ngaho dukomeje kuvuga yuko iyo tubonye abavugizi mugenda mutuvugira tuzi yuko bizohinduka bitazaguma gutyo. Hagati yaho ngaho turakomeza no kubabwira yuko si twebwe gusa rero n'abandi babaye hirya no hino mukomeze kugira ngo mutange inyigisho hirya no hino mugende musobanurira n'abandi kugira ngo nabo bagire icyo abaganga bakomeza kwitaho ku bagwayi. Hagati yaho nka groupe twese dukomeje kubashima kubw'ineza mugenda mukorera impunzi. Twebwe impunzi hano na Kivale turababaye kuko tutagira abatwitaho bakadutererana, ariko hagati yaho ngaho mukomeje kuza nk'uku nguku tukabwirazo byacu tuzi ko hari igihe ibintu bizogenda bihindagurika. Muri rusange rero twebwe nka groupe turabashimiye muzahore gutyo muzokomeze kugumana uwo mutima mwari mufise. Imana ikomeze kubaho umugisha. Ibi bintu ni Yesu yabikoze we turanezerewe. Yesu yabikoze we turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu yabikoze we turanezerewe.